selemong sena re tlatla re phethela mehao e seng ka tlase ho dikolo tse 70 tsa mathoko le yona ena ya free primary re ntse re e hlahloba hobane ha e kena tshebetsong hula ha batho bana ha ba fele empa e le hore ha e ka ba ya hlaloseha re le ka rata thuto re tlo tla re sekamela mesebetsing ena yohle e ka thoko ho sekolo le ya batho ba ntse ba ithuta ka ntle ho bona hore na ka ga naha ena Lesotho ba tla kena ho kae. Le fuwe tjhelete e kalo ka 3.5 billion e le ka kakaretso kaofela mme ha o e sheba ka hare ka moo e na le ditaba tsona tse o buang ka tsona tsa curriculum mme ha o ya dikolo ya di-laboratory e ka setsana le tjhelete eo re tlatseletsang dikolong tse phahameng jwalo ka National University of Lesotho mme ha ke kgutleha ke teka curriculum ka mona taba tse re di shebang haholo setjhaba sa heso sa Basotho ke hore dikonyane mmane lenane thuto la teng le ntlafale hobane ke hona mo re hahang bana ba banyanyana hore ba tle ba tsebe ho kena dikolong tsa mathemo ba ntlafetse ha re feta mono ka ga primary ka mana le ka teng haholoholo grade 1 ho isa grade 3 re ntse re sebetsa le ba mekgatlo e ka ntle ho naha ena hore re bona hore curriculum ya teng e a nepahala empa curriculum e nngwe e kgolo e ntse re sebetsana le yona ke ya hore Basotho ba tla hopola hore mane secondary ka nako e nngwe mo re reng ke high school re na le lemo tse 4 e seng tse 5 re ntse re sebetsa ka thata hore re kgutlele ho lemo tse 5 mme hana mono high school ha re ntse re bua ka 3 tier model hore re be le bana ba ka kgethang hore ba etse academic subjects ba bang ba etsetsa mesebetsi ya matsoho ka ho fapana ba bang ba etsetsa bonono ka boqapi e le ka tsela eo ditalenta tsa bona di ba fang ka teng hantle morero wa rona go qetellong hona mane secondary bana ba rona ba be le monyetla wa ho ikgethela hore na ba ka ya ho kae mme Basotho bohle ba amoetse go thuto ya rona re ke re e hlahlobe le yona ena ya free primary re ntse re e hlahloba hobane ha e kena tshebetsong hula ha batho bana ha ba feile empa e le hore ha e ka ba ya hlaloseha hantle ho no ho thwe ngwana ha ba la class ka grade 1 ha le mo se fela sekolo ka bosona le motswadi ba shebe hore na ngwana o sebeditse jwang ha eba ngwana a sa sebetsa hantle fela ana le monyetla hore ha ya selemong se ka pele a ka thuswa ka thoko ho ba bang hore a nyolonyolo a tla tsebe ho ba maemong le bana ba bang a ka ya classeng e ka pele e leng hore no shejuwe hore ho sebetswe mmoho le batswadi empa jwale ba fumantsa la go tshebedisana mmoho ha e sa ba ntle bana ba se ba feta fela re ntse re hlahloba taba ile le yona re sheba hore na re ka e sebetsa jwang hore fela mmuso wa Lesotho e ntse qeto eo nna ke itshietsang hore bana bohle ba ya dikolong mme re etse mawala ohle a hore bana ba ya dikolong re se ke ra ho se ho tletse mme ke ka hona he ke fetela mokgahlelong wa bobedi wa hore le mong sena ba mamedi ba tle ba shebe le lona beng baka ke nang le lona mona hore selemong sena re tlatla re phethela mehao e seng ka tlase ho dikolo tse 70 tsa mathoko le tle le shebe taba eno re tla nne re le fe re fane ka listina se re qetile difeng re se re le hakae fala tse seng ka tlase ho 70 ha re fihla dikolong tsena tse bohareng e leng secondary re tlo ha di-laboratory tse seng ka tlase ho 30 e leng hore re shebile hore dikolo tse lekgolo go ya hodimo di be di ntlafetse ha selemo sena se tlang sa ditjhelete se kodumela mme ka nnete mmuso wa Lesotho o fa le ka karolwana ya tjhelete empa boholo ba tjhelete eo re e fumaneng ke eo lekala le Ministry of Finance ba ileng ba ya dipuisanong le banka ya lefatshe mme ba fana ka mokitlane mme mokitlane ono o etsa dimilione tse 180 empa ha le mo sena re se re sebeditse karolo e nngwe ya dimilione tseno empa ha le mo se tlang re tla phethela mosebetsi ono kaofela mme ha re boetse ga dikolong tsena tse tertiary he National University of Lesotho le Rotoli Polytechnic le Lesotho College of Education le tsona di ekeleditswe mono kopong ya rona yo parlamente tla seka qetellong ebe ho tla tswa ya maphomelo mo re shebileng hore dikolo fees di se tsa nyoloha ka tsela e di ka tsa hanyang batswadi haholo ba ipatallang bana ba bona hobane jwale National Manpower Development Secretariat e sa nka bana kaofela hona le ba ipatallang mme di fee ntse di sa tlameha ho ba hodimo haholo hobane bana ba ipatallang ba tla imela ka ntle na hape mmuso le ona o patalla bana ka hore ba nke di-loan NMDS jwale ba kenywe sekolo ha di fee di nyoloha haholo go bolela go budget ya mmuso le yona ka nkena e tlameha ho nyoloha e leng go nyolla di fee haholo go ama batswadi
ebile ho ama le budget ena ka tena jwale kgahlametso ena eo mmuso o ba fang e ka thoko di school fees ke yona e etsang go bonyane ka mane go se ke go ba bima haholo empa he ka mesebetsi ya matsoho hona jwale ga tlameha go se kamera go yona mme a kwa sheba dikadimo tse ne re kadima ka ntle le go ba fane re ne re sheba dikolong tsa mathomo go feta mona bo university but hona jwale re se re kaleletse ho etsa dikopo tsa hore re se kamela hona mona mo buang teng dikolong tsa matsoho mme ke tle ke re ke thabile selemong sena go na le bitswang budget item line ya TVET fela mme la ha e qadile ka budget e nyanyana ha ke se ke sa hopole gona ke 1 million ka 2 fala ha e qadile jwalo e bontsha go jwale re go qalella hore re ba thuse fala kopong e ntjha ya rona ho ba fane re se re beile TVET ka hodimo go feta tsohle e le hore tebello go hore selemong se tlang jwale le sane re tla phahamisa taba eno e nngwe o tla bona gore lekala la thuto le ikemiseditse mesebetsing ya matsoho ke hore re tla hlokomela hore selemong sena se re tswang ho sona mane mogotlong pudiha batho bano ba ntseng ba sebetsa mono ba ile ba fitla ba trainwa le ba sa sebetseng ba sebaka sena ba fuwa dihlahlobo tsa hore na bricklaying ba hakae carpentry ba hakae mme ba fuwa mangolo ba pasiteng mme boholo ba bona ba fumane mosebetsi hona ka moo ha o finyane mona le tla hopola hore ile ga ba le program mona ne re kopanetse le naha ya United Arab Emirates e neng e bua ka security essential services mono ke batho ba ile sebetsana le taba tsa di-camera mehaonye meholo di-hoteleng di-airport le dibankeng jwale ba fumana mosebetsi kwana ya ba re fitla re nka 40 hodima 145 ya ba 40 ena e ngwala mokgahlelo wa ho qetela ya ba 18 ba pasa ba 22 ba fail bana ba 18 ba pasiteng ha ke bua le wena tjena ba 6 ba se ba le United Arab Emirates hona jwale ba pataletse ditekete ke mmuso wa United Arab Emirates ba tsamaile hona jwale ba qadile mosebetsi bana ba 6 ba 12 ho ntso hlahlojwa dikontraka ba fuwe nako ya hore ba amohele kapo ba hae e le hore ntse re lebeletse go 12 eo le yona e tla tsamaya ha re se re fitile mokgahlelo ono re ntse re lebeletse lekgolo la le setseng ho bana ba 145 le bona ba tle ba fuwe monyetla ono e leng hore ga le lekala la thuto re tlo tla ka sekamela mesebetsing ena yohle e ka thoko ho sekolo le ya batho ba ntse ba ithuta ka ntle ho bona hore na ka ga naha ena le Lesotho ba tla kena ho kae le ka ntle ho naha ena le Lesotho na ba tla ho kae e tlile ke mosebetsi go tlo etsa haholo mme re se re qaleletse ho bona hore ho bohlokwa hore di-TVET mona le ba nang le ditsebo ka ntle ho sekolo le bona ka sekamela ho bona haholo.